kila mmoja au kila mwanaume huwa anashiriki kutengeneza malaika kwa namna yake, ila kuna malaika wa aina mbili. Kuna malaika wachafu na malaika wasafi, yaani malaika wa Mungu na malaika wa Shetani. Je, malaika wa Mungu wanakuwaje na malaika wa Shetani wanakuwaje? Kila mmoja anajua kuwa Mungu alifanya kazi siku fulani na kazi alizozifanya zinajulikana, lakini hakuna kitabu cha dini au Qur'ani yoyote au tufanye tu kitabu chochote cha dini kwamba kimeandika Mungu aliumba malaika. Je, malaika wanatokana na nini? Malaika wanatokana na sisi wanaume tunaopiga puchu, tunaokula nyeto. Malaika wasafi wanakuwa vipi na malaika wachafu wanakuwa vipi? Malaika wachafu ni wale ambao mwanaume anachukua mwanamke, wanafanya mapenzi wakiwa wamevaa kinga au salama. Kinga na salama vyote ni sawa sawa. Unapofanya mapenzi ukiwa umevaa kinga, tayari wewe umetengeneza malaika mchafu. Ila mwanaume pia unapokula yani nyeto ukiwa umevaa kinga pia, yani ukaifanya kama kilainishi, tayari wewe unakuwa umetengeneza malaika mchafu. Ila mwanaume ambaye anapiga puchu fresh, anakula nyeto lake safi bila kinga, bila chochote, anavotoa zile mbegu, tayari yule pale ni malaika safi. Na huyo malaika anadondoka chini au kwenye nguo, sehemu yoyote ile, anaenda mbinguni, anarudi kufanya majukumu yake. Kila mmoja anajua au wengi huwa mnajua kwamba Mungu yupo na sisi muda wote, sehemu yoyote. Ukweli ni kwamba hamna Mungu ambaye uko naye wewe, bali upo na members wa Mungu ambao ni malaika. Malaika wapo na sisi muda wote. Malaika wanatembea na sisi kila sehemu, wanasimama na sisi kila tunapokwenda. Lakini sio kwamba Mungu aliyeko juu ndio yupo na wewe muda wote, hapana. Ila malaika wake wapo na wewe muda wote. Na hao malaika ndio wanatokana na hivyo vitu ambavyo nimevitaja hapo. Kila mmoja sasa nadhani amejua malaika wanatokana na nini au malaika wanapatikana vipi. Ndio maana kuna wakati, na kila mtu huwa anakuaga anatembea na nafsi tatu. Nafsi ya kwanza ni ya kwake mwenyewe, yaani wewe hapo una nafsi yako wewe mwenyewe, wewe kama wewe. Lakini pia una nafsi mbili ambayo ni nafsi ya Shetani, ya malaika wa Shetani, na nafsi ya malaika wa Mungu. Ndio maana kuna wakati unatamani kufanya jambo baya. Kwa mfano unatamani labda kuzini au unatamani kuiba. Kuna nafsi inakwambia zini tu. Lakini kuna nafsi inasemaga mara moja tu, acha. Nafsi ambayo inakwambia fanya tu, yani kwa mfano kama unataka kuiba, inasema tu we iba. Hiyo ni nafsi ya malaika wa Shetani. Na nafsi ambayo inakwambia acha, kuiba ni dhambi, hiyo ni nafsi ya malaika wa Mungu. Kwa hiyo kila mmoja au kila binadamu anatembea na nafsi tatu, yani nafsi za malaika wawili na nafsi yake moja. Nafsi ambayo itashinda kwenye kampeni za kushindana kwamba iba, na nyingine kasema acha, iba, nyingine sema kuiba ni dhambi. Itakayoshinda ndo ambayo nafsi yako itachagua kwamba ifanye nini. Ikitokea ulikuwa unafikiria kuiba na baadaye ukafikiria ukasema naiba na ukaiba, tayari nafsi ya Shetani, yani nafsi ya malaika wa Shetani inakuwa imeshinda. Maana yake tayari wewe unakuwa umetenda dhambi. Moja kwa moja unabaki kwenye listi ya watenda dhambi. Na ndiyo maana kila dhambi unayoifanya, kila jema unalolifanya, kila chochote utakachokifanya, moja kwa moja kinakuwa kwenye listi ya malaika wote wawili, malaika wa Shetani na malaika wa Mungu. Ukifanya baya, malaika wa Shetani anaandika kwamba umefanya baya. Ukifanya zuri pia, malaika wa Mungu anaandika. Na hao malaika tunawatengeneza sisi wanaume ambao tunapiga hivyo.